Don Bosco Higher Secondary School by Thalang Solong Annual Sport Camp Parent Meets Ajay Meg Mission Pen Pachun Pong. Jengkhalong Petrol Pump Kimi Kang Pupong. Don Bosco Higher Secondary School by Thalang Solong Annual Sport Camp Parent Meets Ajay Meg Mission Pen Pachun Pong. Nijang kari bianglong wathat lang solong kedo Don Bosco Higher Secondary School along Annual Sport Camp Parents Meet Ajay Meg kipaman pong. Son sia ningkan wanga son thak si pining le thot sitame Don Bosco Higher Secondary School along prek jam pathua son nithoma farman padupon lu. Ki jutsiar nimate nithom ke chokaran ni along Parents Day padupon si koson si school along ka Charlie ke messenji malat pen sport anat ke peprang dun thekjima aputhak chethan chimum pon rinti se messen pen jai mek pachun pon chinthong pen long ki benang ke palia Abirta Malong News. Next, we have our respected principal, Father Joseph Teron, who has been our deliver an inspiring oration. Jengkhalong Petrol Pump Kimi Kang Pupon. Nijang kari Banglong Jengkha Hithialong MS Atur Kimi Service Station Nayara Petrol Pump Kimi MLA Rup Singh Teron Arideng Pen ing Pupon. MLA Rup Singh Teron ahin pen ke pachini pon ke Jengkha rada tumaprang ke ake hello dam si anam ke so ajang tu thainang lu. Bon seta Pini pen ke aka hello dam jok plot pen anam jum chat pen Jengkhalong amata long pon po. Lapen la so sai ki chun un ke abarim kari Banglong Autonomous Council Chairman Bajong Tiso kabor ipon ajok si MS Atur Kimi Service Station Nayara Petrol Pump Kimi wan si ing Pupon long lo pusithan pachini pong. Son se anam ke jum pen petrol la pen diesel sitame ada porphai ke penani kangsam porphai ner kep an long pon ji pusi ahempu bajong tiso pen rada phan than pachini pon kheroni pen Bida Singh Teron ang ke palia Abirta Malong News. क्लीम समारा तो फन आर्जन की ही कचिपत्ते के पदुपौन लाखाइन को रेसी बोरजन एम्बेसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो मते कार्बियांगलोंग पे नगले ना होय लोंग कथार अरोंग पथुआ क्लमलोंग लोंग कथार विदिपिया तुम पेन चिपत्तिर पी पोंसी लोग चले अनिंग के पारुंग जिया फन मांग पोंसी आर्तनिंग kan ट्रक पेन क्रिहिनी अन क्लीम समारा तो फन आर्जन की ही कचिपत्ते अजय मेक पेमान पोंग बांगसोलोंग का दु कवे बांग फरो सी सोसिया क्लीम समारा तुम चिपत्ती दुन लोंग कथार विदिपिया मे फु बाबू रोंग पी पेन कचरी पोना मेलोंग आलुही सरपो मान पेन विनोद कथार GB Long Kathar Suraj Singh Meipu Khatkhati Police Station Munik Singh Rap Chunbang PS Khatkhati pen Chenglok man pen ke doge theke dinga tum chetong dun rinti Mielong aluhia tum pen krim samara to phan loga bacharlia hin abi ke padunang ji arsik jik pen TV ke lang la pen mobile he hui ke en pen ke pehlo ji phan osamara pia pot phan chuningri patapon hanjalang super Ajib chun rong pi nang ke palia Abirta Malong News. Tuम kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang farman klar da Abirta.